Ibihe byiza kuri mwese abakunzi ba PK Media Pano, mwebwe mukurikira amakuru tugenda tunyuza kuri channel umunsi ku wundi, kandi mbasabe gukomeza kubana natwe kuko amakuru yo nagahoraho kandi tuyabaha kugiye. Amakuru agezweho mu gihe kwegezweho nanjye Samuel Baraka, akaba ribanda kuri izi ngingo zikurikira. Ndibabwire ko RIB yavuze intandaro y'urupfu rw'umunyemari Habimana Noel. Mu mahanga ndababwira ko Perezida Ndayishimiye Kinshasa yakiriwe bidasanzwe. Ndanababwira ko Perezida Zelensky yateguje intambara kuri Belarus. Iran yo yahize gusubiza ibitero bya Amerika mu buryo bwari bwo bwose. Ikaze muri aya makuru hamwe nandi ngiye kubabwira. Tuyahere kuri inkuru ivuga ko RIB yavuze intandaro y'urupfu rw'umunyemari Habimana Noel. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko umunyemari Habimana Noel umaze ibyumweru bibiri apfuye yazize urupfu rusanzwe aho kuba yarishwe nk'uko byavugwaga. Kuwa 11 Kamena nibwo nyakwigendera yapfuye aguye mu rugo rwe ruherereye Rebero mu karere ka Kicukiro. Nyuma y'urupfu rwe byavuzwe ko umugore we witwa Uwizeye Marie Claire afatanyijwe n'uwitwa Ntihanabayo Samuel usanzwe ari umuyobozi w'uruganda Ingufu Gin Limited baba ari bo bari nyuma yarwo, nyuma yuko bivuzwe ko hari amashusho y'abariya bombi yaba yarashyize ku karubanda bari mu gikorwa cy'abakuru. Na amashusho amakuru avuga ko yafatiwe mu karere ka Rubavu mbere yuko nyakwigendera ayabona ayeretswe n'umwana we w'umuhungu. Habimana kandi yapfuye mu gihe bivugwa ko kuwa 10 Kamena 2026 yari yitabaje RIB ishami rya Gikondo yishinganisha. Uru rwego binyuze kuri Dr Murangira Bitieri usanzwe aruvugira rwatangaje ko nyakwigendera yazize urupfu rusanzwe. Yabwiye ikinyamakuru Igihe ati ibisubizo byavuye muri Rwanda Forensic Institution byagaragaje ko Habimana Noel yapfuye yazize urupfu rusanzwe. Turasaba abantu kwirinda gukwiza amakuru badafitiye gihamya. RIB yemeje ko uriya mugabo yazize urupfu rusanzwe mu gihe umuryango wa se waherukaga gusubika umuhango wo kumushyingura inshuro ebyiri utegereje ko umucyo ku rupfu rwe utangwa. Reka dukomeze amakuru yacu mbabwire ko urupfu rwa Uwamungu wayoboraga IGI rwashenguye benshi. Urupfu rwa Uwamungu Marie Ange Raissa wari umuyobozi mukuru w'umuryango utari wa leta Impanuro Girls Initiative uzwi nka IGI rwashenguye benshi bashingiye ku buryo yakoze byinshi byahinduye ubuzima bw'abagore n'abakobwa. Uyu mugore azwiho cyane mu bikorwa byo guteza imbere uburenganzira n'imibereho myiza y'abakobwa bakiri bato n'abagore muri rusange. IGI yatangaje urupfu rwe kuwa 20 Kamena ibinyujije mu itangazo yashyize ku mbuga nkoranyambaga. Itangazo uyu muryango washyize hanze rigira riti: tubabajwe cyane no kubamenyesha ko umuyobozi mukuru wa Impanuro Girls Initiative yitabye Imana. Raissa yari umuyobozi w'indashyikirwa ugwa neza. Icyerekezo n'umurava bye byakoze ku buzima bwa benshi. Asize umurage uzakomeza kudutera imbaraga no kutuyobora. Uyu muryango wavuze ko Uwamungu ari umuyobozi w'intangarugero waranzwe n'ubumuntu, icyerekezo cyiza n'ubwitange byagiriye akamaro ubuzima bw'abantu benshi, ndetse asiga umurage uzakomeza kubayobora mu bikorwa by'iterambere ry'abakobwa. IGI ntiyahise itangaza icyamuhitanye. Umwe mu nshuti ze za hafi, GC Muhire, yavuze ko Uwamungu yari umwe mu baharanira impinduka nziza. Ati mu myaka hafi 10 Raissa yeguriye ubuzima bwe gukora agamije ko abandi bagira ubuzima bwiza. Kuva igihe yashingiye kandi akayobora umuryango Impanuro, yakoranye n'abantu benshi, akusanya ubufasha ndetse aremera abagore n'abakobwa amahirwe. Muhire yavuze ko Uwamungu yahuye n'uburwayi bukomeye mu bihe byashize, ariko akomeza gutanga umusanzu we mu guteza imbere abagore n'abakobwa. Uwamungu yashinze IGI yibanda ku gufasha abagore n'abakobwa bababaye binyuze mu kubakorera ubuvugizi, ubujyanama no kubafasha binyuze muri gahunda zikorerwa mu bice batuyemo. Muhire yagize ati wenda aragiye ariko umucyo we uzakomeza kumurika binyuze mu buzima bw'abantu yagiriye akamaro. Uwitwa Byiringiro René yavuze ko ibigwi bya Uwamungu bizahora bitera imbaraga abandi. Ati ibigwi bya Raissa mu byo yakoze, imiyoborere no guha abagore ubushobozi bizakomeza gutera imbaraga abo mu bihe bizaza. Uwamungu asize umugabo n'umwana umwe w'umuhungu w'umwaka umwe. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu mahanga mbabwire ko Perezida Ndayishimiye Kinshasa yakiriwe bidasanzwe. Perezida Antoine Felix Tshisekedi n'umugore we Denise Nyakelu basanganiye ku kibuga cy'indege cya Njili. Perezida Evariste Ndayishimiye n'umugore we Angeline Ndayishimiye Ndayubaha batangiye uruzinduko rw'iminsi 2. Ni urugendo ruje mu gihe Kongo iri mu mpurirane y'ibibazo bya politiki, aho Perezida Felix Tshisekedi aherutse gutangiza umushinga wo guhindura itegeko nshinga binyuze muri referandumu, aho benshi babona ko agamije gukomeza kuguma ku butegetsi. Iyi gahunda yamaganiwe kure n'abatavuga rumwe na leta,
ndetse na Kiliziya Gatolika iherutse gutangaza ko bizagira ingaruka zikomeye birimo gucikamo ibice kwa Kongo. Ku rundi ruhande, Perezida Ndayishimiye ufite ingabo muri RDC yerekeje Kinshasa mu gihe izo ngabo ze zifatanyije n'iza Kongo zananiwe kwambura AFC M23 ibice yafashe, ndetse muri iyi minsi zatakaje ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu misozi miremire ya Minembwe. Biteganyijwe ko aba bakuru b'ibihugu baganira ku ngingo zirimo umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, indwara ya Ebola aho abanduye bamaze kurenga 1000, baranavuga ku buyobozi bw'u Burundi buyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Bigaragara ko Perezida Ndayishimiye usanzwe ari umusangwa i Kinshasa yahawe icyubahiro cyo hejuru no kuba Perezida Tshisekedi ubwe yagiye kumufata ku kibuga cy'indege. Reka dukomereze no muri Kenya, mbabwire ko Martha Karua wabaye minisitiri muri Kenya afungiye muri Uganda. Umunyamategeko akaba n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya, Martha Wangari Karua afungiye muri Uganda kuva mu gitondo cy'ejo kwa 22 Kamena 2026. Karua yabaye minisitiri w'ubutabera kuva muri 2005 kugeza muri 2009 ubwo yeguraga. N'umwe mu banyamategeko bunganira umunyapolitiki Dr. Kiza Besige utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda mu gihe akurikiranyweho ibyaha birimo kugambanira igihugu. Kubera ko umunyamategeko Elias Lukwago bafatanyije kunganira Dr. Besige amaze iminsi afunzwe, Karua na perezida w'umuryango w'abanyamategeko wo muri Kenya Charles Njama bagiye kwitabira urubanza ku ifungwa n'ifungurwa rye ry'agateganyo. Abashinzwe itumanaho rya Karua batangaje ko ubwo yageraga ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Entebbe i Kampala yatawe muri yombi mu gihe Kanjama we atigeze afatwa. Bagize bati Karua yagombaga kugaruka i Nairobi uyu munsi arafunzwe. Itsinda rye rivuga ko ritari gushobora kumuvugisha kuko telefone ze zavuyeho kandi riracyategereje ko arivugisha bitaziguye akanataha. Martha Karua ahamya ko afite uburenganzira bwo gukorera umwuga muri Afurika y'Iburasirazuba kubera ko ari umunyamuryango w'umuryango w'abanyamategeko bo muri aka karere. Muri Kenya bamwe bamufata nka nimero ya mbere mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeye nyuma y'urupfu rwa Raila Odinga bakoranaga. Ateganya guharanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ya 2027. Reka tuve mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba dukomereze kuri inkuru ivuga ko Iran yahize gusubiza ibitero bya Amerika mu buryo bwose. Umuyobozi ukuriye abari mu biganiro na Amerika ku ruhande rwa Iran, Mohammad Galibaf, yatangaje ko ingabo z'igihugu cye ziteguye gusubiza ibitero bya Amerika nyuma y'uko iki gihugu kigaragaje ko gishobora kwigarurira umuhora wa Hormuz. Ibi yabitangaje mu gihe ibiganiro hagati ya Iran na Amerika bikomeje kubera mu Busuwisi bigamije guhagarika burundu intambara ihanganishije impande zombi. Ibi biganiro byayobowe na Vice Perezida wa Amerika JD Vance n'abahuza barimo Qatar na Pakistan. Galibaf yavuze ko iterabwoba rya Amerika ridashobora gutuma Iran ihindura ibyemezo byayo, anashimangira ko ingabo z'igihugu ziteguye gusubiza mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ati ntibakwiye kwibwira ko dukorera ku iterabwoba rya Amerika, bashatse bakwitondera ibyo batangaza, ingabo zacu ziteguye gusubiza mu bundi buryo, ibyo bavuga byose twe tuzakora. Ni nyuma yuko Trump yaramaze kuvuga ko Iran nifungura umuhora wa Hormuz abari mu biganiro batazashobora gusubira mu gihugu cyabo. Trump yavuze ko mu gihe amasezerano atagerwaho, Amerika izigarurira Hormuz igatangira gusoresha ubwato bw'ibicuruzwa buhanyuzwa buri munsi burimo ubutwaye ibikomoka kuri peteroli. Reka dukomeze n'iyi nkuru ivuga ko Zelensky yateguje intambara kuri Belarus. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaburiye perezida wa Belarus Alexander Lukashenko ko hashobora kwifashishwa imbaraga za gisirikari nibadasenya ibikoresho by'itumanaho biri mu minara y'itumanaho ku mupaka wayo na Ukraine. Perezida Zelensky yahaye perezida wa Belarus Alexander icyumweru kimwe cyo gukuraho ibyo bikoresho by'itumanaho biri mu minara. Aya magambo yatangajwe mu gihe umwuka mubi ukomeje gututumba hagati ya Ukraine na Belarus isanzwe ari inshuti ikomeye y'Uburusiya. Belarus ishinja Ukraine kugira uruhare mu gitero cya drone cyagabwe mu karere ka Bryansk mu Burusiya kigakomerekeramo abana 6 bari mu ikipe y'umupira w'amaguru, gikanahitana umugore w'umutoza wari wabaherekeje. Kiev yakanye uruhare muri icyo gitero. Zelensky yavuze ko Lukashenko akwiye kugaragaza ko Belarus ishaka amahoro ikabanza gukuraho ibyo bikoresho by'itumanaho. Yavuze ko Belarus iri mu bafasha Uburusiya kubona ibikomoka kuri peteroli, bityo ko bikwiye guhagarara. Ku ruhande rwa Belarus, Lukashenko yakunze kuvuga ko igihugu cye kidashaka kwinjira mu ntambara cyangwa gutera ikindi gihugu. Yavuze ko abashaka gukururira Belarus mu ntambara bazabiryozwa.
Kuva intambara ya Ukraine n'Uburusiya yatangira muri 2022, Belarus ntiyigeze yinjira mu mirwano mu buryo butaziguye, ariko yakomeje gufatwa nk'umufatanyabikorwa ukomeye w'Uburusiya. Tujye mu mikino, mbabwire ko ikipe ya APR FC yatandukanye n'abarimo Ruboneka. Ikipe ya APR FC yamaze gutandukana n'abakinnyi babiri, Ruboneka Jean Bosco na Mugisha Gilbert, nyuma y'uko amasezerano yabo arangiye. Ruboneka yaramaze muri APR FC imyaka 6 nyuma yo kuyigiramo avuye muri AS Muhanga. Muri iyo myaka yatwaranye nayo ibikombe bitandukanye birimo 6 bya shampiyona y'ikiciro cya mbere. Ikipe ya APR FC yifuzaga ko bakomezanya, gusa ibiganiro byo kongera amasezerano ntibyagira icyo bitanga kubera kutumvikana ku mafaranga. Mugisha Gilbert ku rundi ruhande yari yarageze muri APR FC mu mpeshyi ya 2021 avuye muri Rayon Sport. Mu myaka 5 yaramaze muri ikipe y'ingabo z'igihugu, yagize uruhare mu ntsinzi zitandukanye, anafasha ikipe kwegukana ibikombe birimo 5 bya shampiyona. Mugisha Gilbert yatandukanye na APR FC nyuma yo gufata icyemezo cyo kutamwongerera amasezerano kubera umusaruro udahagije yaramaze igihe agaragaza. Aba bakinnyi bombi batandukanye na APR FC biyongera kuri mugenzi wabo Niyomugabo Claude, kuri ubu ukomeje kuvugwa mu makipe yo mu bihugu bya Afurika y'Amajyaruguru, by'umwihariko Petrojet yo mu Misiri. Usibye aba batatu, APR FC ishobora no gutandukana na myugariro Nshimiyimana Yunusu uri mu nzira yo gusoza amasezerano, ariko impande zombi zikaba zitarumvikana ku byo kuyongera. Reka dusoreze kuri inkuru ivuga ko The Ben yakanye ko nta rwango afitiye Bruce Melody bahora bahanganye. Umuhanzi uri mu bakunzwe mu muziki nyarwanda The Ben yagaragaje ko guhigana ubutwari byahozeho, ashimangira ko ibitaramo bimuhanganisha na Bruce Melody bifitiye akamaro umuziki nyarwanda kandi nta rwango bafitanye. Uyu muhanzi umaze iminsi azengurukana na Bruce Melody mu bitaramo yateguye byiswe Sama Country Tour, avuga ko ihiganwa ritanga ibyishimo, bityo abategura ibitaramo babyitaho, ibitaramo nk'ibyo bikajya biba buri mwaka. Aganira n'itangazamakuru, The Ben yabazwaga uko yabonye igitaramo bombi bakoreye Nyagatare, anabazwa niba ihangana rye na Bruce Melody ritaba riri mu rwango rwo mu buzima busanzwe, abitera utwatsi. Yagize ati Bruce ni inshuti, ahari ntabwo turi inshuti zihorana, nituvugana buri munsi, ariko iyo duhuye duhuza urugwiro bigatinda. Ku muziki rero ntekereza ko mba ndi mu mwanya wo kuba igisamagwe, hanyuma nawe akavuga ati ndi kinyusi, akagerageza kugaragaza ko ibyo akora ari byo byiza, ariko twese dutanga ibyishimo ku bantu bamwe. Rimwe na rimwe nabo bakavuga bati The Ben yaduhaye indirimbo nziza, cyangwa se Ben ntabwo yatwemeje. Bruce yaduhaye indirimbo nziza, cyangwa se Bruce ntabwo iyi ndirimbo tuyemeye. Mbese duhora turi ku muhate kugira ngo dukore ibintu byiza. Nyuma byose icyo bimara nuko biryoshya imyidagaduro yose, abantu bakishima, abandi bakabona imirimo. Akomeza avuga ko yifuza ko guhiganwa mu muziki byakomeza kuko bifite umumaro, bikaba byarengaho ubwabo, akaba hajyamo abandi bahanzi nabo bagahiganwa. Ati byahereye muri BK Arena, none bizasoreza muri Rubavu, nibaza ko cyazajya kibaho buri mwaka, niyo kitasa gutya hagashyirwamo abandi bahanzi guhigana ubutwari byahozeho mu muco nyarwanda. Abakurikiranira hafi iby'imyidagaduro bavuga ko mu turere twabanje The Ben yakomeje kwishimirwa n'abitabiraga ibyo bitaramo, cyane cyane bitewe n'udushya twamuranze ku rubyiniro, nubwo na Bruce Melody akomeje kugaragaza uburyo ari umuhanzi w'umuhanga. Uretse Bruce Melody na The Ben barimo guhigana ubutwari muri ibyo bitaramo, hanagaragaramo Bwiza na Kitoko, bose bishimirwa bitewe n'indirimbo zabo zikunzwe baririmbira abitabiriye ibyo bitaramo. Ibitaramo bya Sama Country Tour byatangiye kuwa 13 Kamena 2026, bitangira mu karere ka Musanze, nyuma bikurikizaho Nyagatare aho bataramiye tariki 20 Kamena, bakaba basigaje gutaramira i Bugesera tariki 27 Kamena, mu gihe bazasoreza i Rubavu kuwa 4 Nyakanga 2026. Mureke mbashimire rero, naha dusoreje amakuru yacu. Nge nari Samuel Baraka, amakuru nakagaruka kuri PK Media Panel.